Bakunzi ba Military Advisor 250 nongeye kubasuhuza kandi mbashimira ubwitange mu mwagize mu kureba ibiganiro byacu. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro ku bujyanama ku bworozi bw'inkoko, ariko cyane cyane nk'uko twari twabibararikiye ubushize, kiraba kibanda ku ndwara zigaragara mu bworozi bw'inkoko hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nimero yo kuduhamagaraho ni 0788 960 726. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ni milityaradvisor250@gmail.com. Aha turakwamamariza kandi tugatanga n'ibiganiro bitandukanye bigamije kwigisha umworozi ibijyanye n'uburyo yafatamo inkoko ze neza. Kora share, like, comment, nurangiza uze no gusubscribinga kugira ngo tubone ko turi kumwe muri ibi biganiro. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kiri bugaragaze indwara dukunda kurwaza hano mu Rwanda ndetse n'uko twazivura. Turi bwibande mu kureba indwara ya coccidiose, turebe indwara ya gumboro, turebe indwara y'umuraramo, turebe indwara y'ubushita, turebe indwara ya malek, turebe indwara y'umusinziro, turebe indwara y'ibicurane by'ibiguruka, turebe indwara z'ubuhumekero bw'inkoko, turebe n'indwara ziterwa n'imirire mibi. Nk'umworozi kurikirana ibi biganiro. Iyo ukeneye inama duhamagara kuri 0782 960 726. Utwandikiraho kandi kuri WhatsApp tukaguhuza n'urubuga rw'aborozi ruboneka kuri WhatsApp. Bikore kugira ngo uronke byinshi. Dutangire ku ndwara ya coccidiose. Indwara ya coccidiose ni indwara ikunda kwangiza cyane inkoko, iterwa n'udukoko tuba mu mara, tuba twatatse amara y'inkoko, bigatuma inkoko igaragaza ibimenyetso byo kwituma amaraso, bityo bigatera inkoko kunanirwa ku munaniro, mbese gucika intege, kuba ifite intege nkeya, ikubika umutwe, amababa yayo akagabanya, akagangarara, guta amatotoro y'umweru arimo amaraso nk'ibisanzwe nk'uko nari maze kubivuga, kutarya no kweruruka kw'ibirokoroko by'inkoko. Iyo ndwara se twayivura gute? Turabanza duhere ku bwirinzi. Ubwirinzi bwayo ni ukugira isuku bihagije. Ubwirinzi bwayo ni ukugira isuku bihagije, guhamagara umuvuzi w'amatungo kugira ngo agufashe kumenya ibijyanye n'iyo ndwara ndetse anayivura. Noneho iyo ugiye kuyivura rero, iyi ndwara ivurwa n'amantibiyotike. Imiti myinshi y'inkoko iba ivangiye, harimo amantibiyotike, harimo imiti y'inzoka, harimo iki, ariko ugasanga umuti umwe uravura indwara nyinshi. Nujya kuvura iyo ndwara rero uzibande mu kureba niba uwo muti uguze uvanzemo antibiyotike. Mworozi kurikirana ibiganiro kugira ngo ubashe kuronka byinshi. Tugiye ku ndwara ya kabiri, indwara yitwa gumboro. Indwara ya gumboro ni indwara igaragazwa no kwipfundika kw'amaraso mu ruhu rw'inkoko. Kwa kundi wegezayo ibaba cyangwa se ushaka nko kureba ku mubiri w'inkoko, warebaho ugasanga amaraso yaripfunditse. Iyi ndwara ni mbi cyane kuko iyo yageze mu nkoko irazoreka, zose zirapfa zigashira. Iyi ndwara kandi ikunda kwibasira inkoko zitaruzuza ibyumweru 17 zivutse. Ikunda kwibasira inkoko zitera amagi kurusha iz'inyama. Ubwo umuntu worora inkoko z'amagi
gerageza kuvura no gukingira ino ndwara kugira ngo hato itazaguhombya warugeze mu kigero cyo gusarura. Ibimenyetso rero iyi ndwara igaragaza, habaho igabanyuka ryo kurya, inkoko ugasanga ntirya ntinanywa, ikagira impiswi akenshi cyane, amatotoro yafashe ku kabuno k'inkoko. Kwibumba kw'amaraso nk'uko twari tumaze kubivuga, ugasanga mu ruhu amaraso yayo yaribumbye, yaripfunditse, yabaye amaraso y'umukara, ukagira ngo inkoko ni nk'ikintu bayikubise. Ibice by'umubiri. Ikindi ni uko igira guhundagara cyangwa kubona isa nk'iyigunze. Ibi rero biri mu bimenyetso bizakwereka kwa kwipfundika kw'amaraso. Nunayisanga yapfuye, nuyibaga uzasanga ifite ikintu cyo kwipfundika kw'amaraso. Ikindi izahitwa cyane, sinzi niba murebera nko kuri iriya shusho ibigaragaza. Komeza rero ukurikirane iki kiganiro, kandi nzi neza kuri buhungukire inama z'uburyo ushobora gufatamo inkoko zawe. Uko rero wakwirinda indwara ya gumboro. Indwara ya gumboro ntivurwa, mu by'ukuri ntivurwa, ahubwo irakingirwa. Iyo ndwara wikingirisha ruriya rukingo rwa coccidiosis, uko muri kurubona hariya, niwo muti ubasha kuvura ziriya nkoko. Ikindi tugendeye ku ndwara y'umuraramo, akenshi bakunda kwita Newcastle. Indwara y'umuraramo ikunze kuboneka mu gihe cy'izuba, yibasira inkoko zose, ibimishwi cyangwa izikuze. Iterwa na virusi ifata imyanya y'ubuhumekero ndetse n'ibindi bice by'umubiri. Itera impfu nyinshi, icyo nicyo kimenyetso cya mbere uzabona. Nubona hajemo impfu nyinshi mu nkoko zawe, uzamenye ko kabaye. Uburyo rero wahindura iyi ndwara, cyangwa se uburyo warinda iyi ndwara inkoko cyangwa ibindi biguruka byose, jya wirinda ko byakugerera hehe, mu matungo se cyangwa mu kiraro, kuko nibyo bigurukana izo virusi. Umuntu wakoze ku nkoko yanduye, cyangwa se ibikoresho byandujwe n'inkoko zirwaye, ibi byose ugomba kubifata ukabishyira hehe, ahantu ukabitwika. Ibimenyetso by'indwara y'umuraramo, turaza gusanga ko inkoko yacu aho uzayibona yagonze ijosi, muri yo ibivunika, mbese iba yumva umutwe wayiremereye. Akenshi usanga ijosi ryayo ryagize gute, ryigonze. Ikindi, amagi yazo, kugira uzamenye ko indwara yatangiye kugera mu nkoko, niba zateraga zitazatangira gutera amagi atandukanyije amabara. Usange uruhande rumwe ni umuhondo, ahandi ni umweru, ahandi ni ikigina, mbese usange ayo magi afite amabara atandukanye. Ubwirinzi rero bw'indwara y'umuraramo, iyi ndwara ni indwara itavurwa n'ubundi, kuko iterwa na virusi, ariko izo ndwara barazikingira. Inkoko zawe zanduye irinde ko kujya gusura abandi borozi, kugira ngo hato nabo utaza kubanduza. Nibwo bwirinzi ushobora kugira gute, gutanga, ukaba wirinze kandi urinze na bagenzi bawe. Turakomereza ku ndwara y'ubushita. Indwara y'ubushita ni indwara akenshi ikunda gufata ahantu hagaragara umubiri ku nkoko. Uzasanga yafashe amano y'inkoko, umunwa, ibirokoroko,
kandi usanga yahindanyije isura cyane cyane ku maso, ku buryo biza bigapfuka amaso inkoko ntibashe kureba. Uburyo yandura, ino ndwara iboneka mu nkoko zose, into n'inkuru. Ni indwara mbi cyane iterwa na virusi. Inkoko izirwaye zanduza izindi. Ibikoresho byanduye nabyo bishobora kwanduza inkoko zawe. Ibimenyetso bizazigaragaza ni utubyimba duto duto ku maguru, igisunzu, mu maso, kugira umuriro, udusebe mu kanwa no mu muhogo, gutakaza ibiro, kunanuka cyangwa se guhorota, kutarya no kutanywa, igabanuka ry'amagi mu gihe zitera, ndetse n'impfu za hato na hato. Ibyo ni byo bimenyetso bizakwereka ko inkoko zawe zarwaye ubushita. Nk'uko amafoto abigaragaza rero, ibimenyetso ni bya bindi twavuze. Amano y'inkoko uzasanga afite ibyo bimenyetso by'ibisebe cyangwa se utubyimba. Ku munwa usanga hajeho ibibyimba, ku maso, ndetse kugeza n'aho inkoko iba itabasha kureba. Iyi ndwara rero nayo akenshi bavuga ko nta muti igira, ariko irakingirwa. Ikingirwa n'umuti bita Flupox. Ni umuti injectable, cyane cyane ikingirwa inkoko iyo zikiri imishwi. Mu gihe ubonye ibimenyetso nk'ibi warwaje iyi ndwara, wakwihutira kwitabaza muganga w'amatungo. Tugiye ku ndwara yindi ikurikiyeho, indwara ya Mareke. Indwara ya Mareke ni indwara iyo tugiye ku ndwara ya Mareke, ni indwara iza igahuma inkoko. Ibimenyetso byayo harimo kugagara kw'amaguru, kugaragara kw'ijosi, amababa yazo akagangarara, gutakaza ibiro, kubyimba kw'aho amababa atereye, ubuhumyi ku nkoko no guhombana kw'agatorero. Ni iki wakora ngo uyivure rero? Uko twavura ino ndwara, kubera ko urukingo rw'iyi ndwara rutangwa ku mishwi ikivuka y'umunsi umwe, umworozi asabwa kugura imishwi mu ituragiro ryizewe kandi azi neza ko zakingiwe, akanahabwa icyemezo cy'uko zakingiwe nta bundi buryo buhari bwo kuyirinda. Indwara ya Mareke ni uku nguku igaragara. Inkoko iba itareba, imboni yayo ihindura ibara, igahuma amaso. Hakaba kugagara kw'ijosi, ijosi ry'inkoko rikaba rigagaye, guhombana kw'agatorero, kubyimba aho amababa atereye, ukabona hariho utuntu tw'utubyimba, kugagara kw'amaguru, gutakaza ibiro, kugagara kw'ibyubi, ndetse hakaza n'utubyimba ku ruhu tugiye dutandukanye. Ni uko nguko rero indwara ya Mareke ifata. Tugiye rero kureba nanone indwara y'ibicurane. Indwara y'ibicurane biterwa n'ibiguruka. Ni kwa kundi usanga mu kiraro iwawe inkoko zaje, zindi zitorera hanze se, cyangwa zindi utundi dukoko runaka, utunyoni, utuntu nk'utwo tuje gutoragura ibiryo, turiya tuba twazanye virusi zitera ibicurane. Bityo uburyo yandura, iki cyorezo gikunze kwibasira inkoko zifite
hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 6 by'ubukure. Ni imwe mu ndwara zitera igihombo aborozi b'inkoko. Itera impfu cyane cyane mu nkoko z'inyama n'ibirwana byororewe hamwe. Iyi ndwara iterwa na virusi zibasira mu matembabuzi cyangwa amafoto. Ikwirakwizwa no gukoranaho hagati y'inkoko, guhumeka udusimba, ibikoresho byanduye nk'imyenda, inkweto, imodoka, inyoni zo mu gasozi n'ibindi. Ibimenyetso bigaragaza ko ino ndwara iba imeze, hazamo ikibazo cyo guhumeka insigane, guhitwa, isunzu rihinduka ubururu, inkoko zikabyimbagana mu maso, kuzana amabara y'umutuku ku maguru. Ubuvuzi wazikorera iyi ndwara nta muti nta n'urukingo igira. Ibiguruka birokotse bihorana virusi mu mubiri wabyo. Mu gihe warwaje ino ndwara, inkoko zose zigomba gutwikwa iyo zapfuye, kugira ngo hato zitazagira zitanduza izindi. Aho zororerwaga hashyirwa mu kato, byemezwa n'umuyobozi w'ubworozi wa leta cyangwa se undi muntu ufite uburenganzira wa leta. Ntuzacikwe rero n'ikiganiro kizakurikiraho. Ikiganiro kizakurikiraho tuzarebera hamwe indwara zibasira ubuhumekero n'izindi zituruka ku mirire mibi. Mworozi, ndagushishikariza kuzakurikirana iki kiganiro cy'ubutaha kugira ngo utazacikwa, kuko izi ndwara zo ni umwihariko cyane cyane mu Rwanda se cyangwa no mu bindi bihugu bikennye, kuko dukunda korora inkoko dushatse kugabanya ibiryo, gupirata ibiryo se, ugasanga inkoko zawe ntabwo ziri kurya ibiryo byujuje ubuziranenge. Bityo rero iki kiganiro ntikizagucike kugira ngo uzabashe kuharonkera ubumenyi. Iki kiganiro gitambuka kuri Military Advisor 250. Nimero yo kuduhamagaraho ni 0788 960 726. Military Advisor itanga ubujyanama kandi bwizewe, umworozi akaba ingenzi kuri Military Advisor, naho uwo mwavuganaga ni umujyanama mu bworozi bw'inkoko. Ciao ciao, ntiwibagirwe subscribe.